Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Prvog dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega Isus ljubio, pa im reče: Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođeše na grob. Trčahu obojice zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Pa di si Mate, čovječe? Brate, čekaj, je li kod vas Uskrs došao? Jel ti brojiš ovaj naš kalendar ili koji? Pa, ja mislim da je uskrsno, nešto vidim ljude, ipak neko viče ovdje, čujem nede vani viču, uskrsno je, pa valjda je, šta ja znam, ne znam. Je, samo dobro, evo, možemo mi razmatranje, ono što si rekao, da skratimo priču, da ne odugovlačimo, ali samo me stavi na cijeli, pola ekrana, nemoj me ko prošli put staviti, da se ja tamo neđe dolje, malo u nekoj... Ne, ja sebe stavljam dole, ti, gledaj. Rekli smo, uvijek onaj zgodniji treba biti veći. A znači onda tebe ćemo staviti za većega čovječa. Pa si onda sebe stavio prošli put u prvi. Ne, pa nije, ja sam bio mal, nemoj mene zafrkavati. Ja sam i zadnji put bio mal, ja sam rekao ti moraš rasti, ti rasteš. Ali pusti sad to, znaš što sam razmišljao? Razmišljam malo o toj našoj smokvi tako i šta bi mogli gledati za ovaj naš Uskrs. I gledamo onako, znaš, često puta nam se događa taj Uskrs ostane negdje tamo daleko, onako, općenito ti naši blagdani i to jer kao da evo, dogodilo se, je uskrsnuo je on, tu je nešto tamo daleko, ali onda uvijek ono što volim napraviti je volim pokušati sebi barem, a evo neka svi to zajedno pokušamo, posvijestiti sebi da se tu stvarno nešto veliko dogodilo. A kako ćemo to moći? Idemo probati doći tamo do mjesta gdje se to dogodilo. Jer kada dođemo do tog mjesta, ono što su napravile i žene na već rano ujutro, kaže Evanđelje, da su stigle tamo do groba, kada su... Ne ovako ko mi koji spavamo do podne, ili tako? Ne. One rano se dižu, nisu one ko današnji ovi popeki, oni koji vole spavat. Ne, nego one dođu rano i vidiš da u stvari postoji jedna dinamika različita. Znači dođu do groba i kada vide nešto tamo da se nešto dogodilo, preplaše se i pobjegnu. A s druge strane vidimo Petra i Ivana koji kada čuju da Isusa nema, da se nešto dogodilo, trče prema grobu. Znači bježe prema grobu. Ta različita dinamika, bježanje od groba i prema grobu. I to gledam nekako i općenito to i crkveni oci gledaju taj grob, znači kao simbol nečega što je u našem životu, što je loše, ono čega se bojimo, ono što je tamno, čak i simbol grijeha kao takvog, da Isus ušao u taj grob, ušao je u grijeh da bi uništio svojim uskrsnućem taj grijeh i onda se mi toga bojimo. Tu se bojimo doći, bojimo se zaviriti unutra. I zato bi ja volio da danas ljudi nekako razmišljajući o tome postave sebi jedno pitanje: gdje je moj grob? Čega se ja to bojim? Što je to od čega ja bježim? I tu bi volio da se onda zaustavimo malo, da to iskoriste, da tu vide kako mogu doći tamo i da onda gledaju Petra i Ivana, da gledaju njihov pristup tome, da ne bježe od groba nego da idu prema grobu. Jer što se može dogoditi? Jedno upozorenje samo. Može se dogoditi da dođemo do groba i onda vidimo veliki kamen. Čak Markovo evanđelje reći će bijaše veoma velik kamen. A taj kamen može predstavljati, znaš, one trenutke kad ti čak odlučiš ući u to što se bojiš, onda kreću pitanja, onda kreću one napasti onog crnog, znaš, njegove napasti krenu, ma nema to smisla, ma šta ćeš tamo, ma to ti ne treba u životu, ma daj, pusti, nemoj tamo ulazit, ne diraj to, nemoj čačkati tako, nemoj uopće zavirivati, ništa, bježi od toga, pusti to.
To su te sumnje, to su te napasti. Ne diraj stvar da smrdi još više kad dirneš. Znači nemoj to pusti, to je onda veoma veliki kamen. I što više se prepustimo tim pitanjima, on postaje sve veći i veći. Ali što vidimo u Evanđelju? Vidimo da je kamen maknut. Znači, Isus je maknuo kamen, Isus je uskrsnuo. Isus ga je maknuo jer time pokazuje da je on veći. I zato mi smijemo zaviriti unutra, ne trebamo se toga bojati. Slažem se, apsolutno. Ja bih se samo tu nadovezao da ono što se meni jako sviđa osobno je to otkrivanje toga da je kamen maknut i otkrivanje toga zašto je kamen maknut i što ga je maknulo. Drugim riječima, tko ga je maknuo. Evo ja se zamišljam situaciju ovako, što ti kažeš, oni se boje toga groba, kao što se svaki od nas vjerujem boji nekako svoje ili nečije smrti. I oni nekako idu prema tom, hoćeš ili nećeš, ti se u životu približavaš tom grobu, bilo da prema njemu juriš kao neki apostoli, bilo da od njega da pogneš bježat, ali on ti dolazi. Ali kako se on približava ti se ono što on predstavlja, a za njih je predstavljala Isusovu smrt. Znači oni su već od križa su bili davno pobjegli, svi po redu, i sad evo treba se suočiti s tim da evo, nešto se dogodilo, ne možemo to više od toga bježati, htio ko zna kojeg razloga, ali ono što mi se sviđa u Evanđelju, oni otkrivaju da tamo smrti više nema. Oni očekuju da će oni naći tamo taj veliki grob, kao što si rekao, taj veliki kamen, da će se morati suočiti s tim gubitkom, s praznoćom, ali kad oni dolaze tamo, oni otkrivaju Isusa uskrsloga. I sad tu mi vidim dvije stvari jako bitne. Jedna je, prije svega dolaze apostoli, ovo što si spomenuo, Petar, Ivan, trče, oni to istražuju, gledaju, osaginju se. Zanimljiva stvar, kad gledaš kako je to napisano, mi čitatelji vidimo samo ono su vidjeli apostoli. Znači tekst nije napisano, tamo na grobu bilo to i to, evo došao je Petar, Ivan i oni su to vidjeli. Nego kaže oni trče, sad ti ne znaš kakva je ulica, ne možeš ti to vizualizirati, osim ako ne pogledaš neku sliku Jeruzalema toga vremena, na primjer. I dolaze do groba i onda kaže, sagne se i pogleda i vidi povoje gdje leže, sad dolazi ovaj drugi, trči, kaže, a evo vidio još koji nisu tamo ležalo tijelo Isusovo nego sa druge strane. Kasnije dolazi Marija Magdalena, ona gleda i sad ona vidi i anđele. Znači u svakom slučaju vidimo samo ono što vide apostoli i time nam vjerujem Evanđelje želi sugerirati dati njihovo iskustvo prenijeti. Jer mislim da nije ni to ni bitno u našoj vjeri sad da mi doživimo Isusa bilo kako, nego da ga doživimo onako kako su ga doživjeli apostoli, prvi svjedoci. A ne samo da ga doživimo, nego da imamo i znak da smo ga doživjeli, a što je to poslanje. Ono što me uvijek fasciniralo, Marija Magdalena, za razliku od njih koji su trčali, bježali, ona je na početku plakala, jer sigurno se radi o nečem teškom, nečem što te prelazi tvoje snage, tvoje mogućnosti, ali u onom trenutku kad ona njega prepozna, dobiva snagu okrenuti leđa smrti, grobu i svemu tome i krenuti u život navještajući Evanđelje. To mislim da je to ono najbitnije. Evo ja osobno to bi najviše htio u svom životu i to želim svakome i od vas, dragi gledatelji koji nas možda pratite, ako još do sad niste izgasili ovaj video. Da. Malo mi pričaš puno, čovječe, pa daj ljudima i prilike, znaš, jer ona moraju nešto razmisliti, ali sviđa mi se ovo što si završio s ovim poslanjem. I mislim da je to u stvari, evo, neka bude to naša želja našim smokvašima, onima koji su ovdje s nama pod smokvom, ovom uskrsnom smokvom, neka se ne boje groba, neka prepoznaju, neka vide da je on prazan, iako je Krist bio u njemu, ali više nije, on je uskrsnuo i pobjedio je i naše strahove i te naše sumnje, sve je to pobjedio, on je uskrsnuo i zato i mi možemo baš, evo kao Marija Magdalena, hrabro tražiti naše poslanje, slušati Gospodina ovdje pod našom smokvom, da bi nam izrekao, da bi nam rekao naše poslanje i da krenemo hrabro. A znaš šta je još jako dobra stvar, vidiš, kao što uskrslog oni malo vide, malo ne vide. Nekako mi se to čini da je ta Isusova prisutnost stvarna, direktna, ali ipak nekako i virtualna. Što evo osobno mislim da evo još jedan znak da evo, kao što je naša smokva virtualna, unatoč tome što je to samo jedan video, slušanje, internet, YouTube, da Isus preko toga može progovoriti i dati poslanje. Super, odlično. Dragi Mate, tebi, cijeloj zajednici tamo, sretan i blagosloven Uskrs i pa mislim da bi mogli jedan uskrsni blagoslov svima dati, a? Šta misliš? Možemo zajedno, a? Gospodin s vama. I s duhom tvojim. I neka
I s tvojim. I neka vas zajedno, neka vas sve blagoslovi i čuva dobri Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Sretan i blagoslovljen Uskrs. Svako dobro.